Mentang si kesautruk nailar arhajar arpundriu kesenjuk kirang bakur kabri uhnyau trep bat kikli nong senchar senong kelilik banyak kendo yaulat kejelau CH Vijaya Shankar ban penpau ya kejeng persya ha kabede bat ke the Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Amendment Bill arhajar arpundriu. Habakran hakilat pathai kubor hadin kejeng kendo yaulat kejelau barap bala ulong bakim persya ya kejeng bo jeng thok ya ka kendo kasyap ha kabui namar hab banle kat kum kapor hendre ke ai ka baki persya kalong ke jengpeng kelaya ke section ka bakhan riu jongka the Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act arjar arpway kat kum kani ke jengpeng kelaya ka kendon ka bakhan riu laweng no ya ke dorbar snong dorbar rai bat dorbar hima ke jeng kendo jongki ya ulat kalong namar ba ka district council ke bedai kanong pej kanong ri kanong da kanong ker ya ka kendo kasyap hendai haba ka district council kelapha ya kate ke jeng penkala ban yo ya ke jeng menjur jong ulat kum ka kenhon ke lek ban ot ban nam namar kanong da ka penmi ya kene ke jeng ha kene ke jeng ya kendo na kaliang jong ulat lebetha ya ka kenhon bakin lek ban ya kendo ya ke sarkar jela namar kum ulat wa ban pej ru ya ke ka ba sarkar jela ka ai jeng mot kan ba ban ya kendo ya ke tenat district council affair ke sarkar jela ke jingwan ya kendo demi ya ulat ke jela kolong ban pensngau hu ya ka jing sngau ke jongi na kaliang ka senjuk kenok sensyar snong ke beri hunyo krap bat senjuk kirang ba akur ke beri hunyo krap halor kene ka proposed amendment land bill 2016 di kumbupi pilai dan nilai sedang banyak na goi ke district nila donru ke jing yalang pajba hakan nyauterik ba baro arti kunhon nile merjin lang ba ngingi persya ya kani kajingwang no ya ka section 16 da kani ka proposed amendment 2026 dingingi kentu yulat gejala ya ka kabla don lupa kadai ban ne bansa marga council kadai kanong pek kanong ri kanong sumar kanong da kanong ker jongi ya khandau ka siap jongi ya ka longjat ka long ha ka jongi ha ka jo ka por ka dong pej ban sumar ya ki culture ya ka custom ka jongi ki riti ki dustur ki jongi ye ha i ba ka long kumne ba ngitep ba kila pha ya ka bel ban yo ka sen jong lat ka jela mi wan ban ot ban nam bu mar ya ka elka act 2024 dai mo hiba ya ka sen bedu bat ya ka line chat te menta kumno mo un persya ya ka ba ula kubur na ta mi wan ban summit ya ka memorandum ho ban pau ya ka jing snow ka jungi daga museum ka bas mo kya bang yempoy perhat ba kata kabalong kakmi gajungi kaban yada yangi kum gajat benreu bat mangi ngi katmai gajungi kadai bat gajus ko sel menta kami penban dakani jinge aku ong ka bahaba pindai ya kendo ya ka state government marhaba kut ngi tip hi ba ulat gejala unpan hi ya ka views jong ka state government jong DCA nang kata masa wanshu dia tu ngim persya ya ka digitalization ya ki record ki kendau ki siap bat ngim len hero ke jing baharu wadon habe de bat tu ngi kersya henry ba penwen pat ya ka clause 16 ngim ya hab mar hadu menta mena the village ban register ki kendau ki siap ke jongpi hapo ke revenue department ke sarkar kapan ki julen ri patah kapeni baga kadang itu igirang basnom henry kum kalong menta long mu itu so lan sule pe tang de isi jomba disposal te kamla long yeki ho ni i jing pendon bakala yigirira te yo tau ban le bakala di ben penstam henry om yo barok kai